trendy you say the topic na be tackle very very educative and very 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 tactics there na ekoso wo men and na youth no bia sorry and no didi mpanifo atem ne ma buhe ha ha na eba but this is just by the way so for na wi ase ehu pa o na de me ko hu no abonten na me hu se awi ase na nkasa no se o ho a suro nipa ese na bojata yo because hu jata de wuhia na hu se jata na mesia nde onyame obareme be nipa de on me so obaru o be on na eba be huhu na akeka woni be ba ho so no oyo yo me da ba hu ba bible krasi no me nka do to nipa so yes na adeba kwa na me hunu da bia wo bia so e mu se nipa wo hunu nipa su ana na de no rehye nipa mu yes me de ni papa yes me hunu ni papa yes abrabo no ya fam yes ti hunu de nipa sitie yes because the other two sit kato ye ni ye no on the better so ni mu nyansa wow oh yes the other down do di akire no no on better so ni obia yes udie ni ye the other for person in nsa so adina dina ho no na no wu na ne ho wo a that is abo watonsuo yes the aponchani si wantonsuo mu anko ni se gua hodo ade no okasa se ensuo hie si ho ne ensuo nyini si ho wo hunu izo tom no hunu de ye wudi se hunu nipa mu difference a ana hunu nipa ana hunu nipa boa ye wo nipa boa ho ana wo nipa na me abono a wo ye nipa o se nyankopon ti nipa ni gua hodo se wo hunu nipa o se nyankopon a na ko hunu nipa o ya boa ana panyam kura se nka hunu nipa uje ni yeba eni ndi Yesu Kristo kan asem bi wasi wonunu so obo nipa Yesu nan kati nanu asem oso wonunu so yeden obo nipa enti nipa ye no mu hye nyina na nipa yes ye oni bebu mo ye nipa boa but enwo ni dua no so nipa yes ti wan mu adua nkonya mi asem so yes na mfa ni say ye normal oni wa on so no odo ahwefom wani be ma ho so no odo ahwefom minua be ma minua ba wo hwe me no for ni okra oni padua obi bia fato awade so for any into nipa so nipa beti medu hambo bible says what's a profit a man if you gain the whole world and loses your soul ade aye hwe nyina we are just living in a life for legacy ye bedu da achibi ni ye be kase obofo ha nka de ye say suffer ha nka de that is what we are looking for obi enu obeti medi mu 10 bags da obe he kura nipa na opresika ho bebrebe no obe hunu no omo no kura wontimi ni wanka more do one cup no body betim no wontimi ni nti ana me hunu se ye wonkofo bu obetima presika ho saa obe se na the relationship between friends and na abreki ye wonkofo bu ho me this time around my very careful with human mami guys me njiro seriously minim also me do am ye dinu obebre ni no muhia minim mind bia wa America 28 years yes oji akola bia na owo ne nchen kakra di kuku ni sika so mfanya japade ma no odini condemn wa born condemn collapse no nipa hu mind nipa ye ni ganka say ye woni pa mu tu yes ye woni pa oye nyamsu ane woni pa o ya bo su yes enti wan huru san nyima we mienu a wo ba hu se nipa bia ye nipa man nya sa na tie the nipa bia ye nipa this is just by the way just advice de be ma menua ba ma bia wo hwe obi for GHB ye was segment bia de sua de abrabom futuo e ma wo hunu se ewiase wote wa amfa ho ntu nipa so nipa betima di ho ambo because the for nyum de bia me ka se onua ba me wani da so ne se asori a wo koi wade so anya usuba nye ubewu am yasie unti na akwa asori ya na wose ti do ka wose oyi na no se a o miwura osofo asori a me be mani da so nyina sa osofo mani da so ene obofo kofi mensa obofo adawro mo no odidi me bidie entume efra mi mpo obofo na na to ma me ene wose wohu se enipa dasani ede ne wato nipa so eye ntimi nua be ma me nua ba ho me enfo ni ntu nipa so da the people you trust now unim se ontimi desert no obekono no mum na tu am na no atum hwe yes asandifo quotation ntimi ensa yimu nwotwe ososoro de obenwo yes udie ni ye se Bob Marley o se obon kwase anyom ma me nka asem to hwe ene hu rasta man ni edwane be sakola man e betra ho no mafia ye le o se sakola man bi etrimo osun se rasta man
me say o na hu rasta man na odwa enyani o se rasta man fo no o nim nyansa adini ni man fo no kora o mutumo osum se o ye wudi fo che rasta man fo asampa me kan o kan o ami kan se me njo yes ana me kan se santifo muma etimi ensa yes o se so de obewo on be yewo ono ne nim secret wo say only your friend know your secret and he alone can reveal it me that say who the cap fits let him wear it Yesu Kristo bo wiase bo nipa oni nipa nenam ne nipa bo no po asiesie control na diska udie nie that's na ne bosom Judas ne colleague a ogini die udie nie e pese me di obia tie no tie nie se ye entra condemn obi yes but ye condemn your bonsam ye tie nipa before GSTV we are into educate entertain and inform yes yeah dear no and it's o hwe ye nia hwe ye nsaw ne da bia ba hwe de atu hofo yes na tie nie me ka da bia se ma sofu di a me die no me ma okwan se wo ya sore ba ma be gina platform so me pa bo ho ye kan di wo fa wo ntuma be pepa me allow madness yes nya atwom okay because me yire ntimi anya u kunu di akra wo nye ndi me yire nipa domu na be sa de ma me amo bia wo se oso papa yesu ni crucify him ndi wani na wo so ye sofo a ana wani na wo so ye nipa ti wona oban won behwe mu ya ma woni na ho na obo se nipa wo ye aboa as a software now you are talking from experience as a yes from the angle b yeah do mona che yes ya hu nipa difference ya woni nipa dan yes ya woni nipa oye brechiri yes ya woni nipa oye dabu yes ya woni nipa oye okra yes ya woni nipa oye jata ya woni nipa oye kraman yes enimo nyina su wow next is nyankopo bo abode ni nyina no wo de sa abode ni nyina creatures ni nyina su ewura nipa yes and nti wo de nipa be a leader of the whole creatures ni yes anatie ye woni padua ti nipa bia woni dua wasase so yes udie ni yes mama nkansa bi nkyira ewiase wo ye ewoi se wonu nipa wo ye nyame honhom na so ye nyame a uhia na obi nka nkyira yes ni su nyame su yes na brabo nyame abrabo yes ni nipa dua ni kasa ye ni yoye ma wo se we ye nyame dia wow ani ye woni nipa wo ye nipa boa number one is a kanaman. Yes. Baby, but do be a no didn't money. On ya the papa of Yasida. Yes. Your nipa, what is a brethren? On no, over poo, no oba. Jenny, one in the number who in the year, man, you need to know who say you're in the year, papa. But, or the and Namphobia crowd and China. Wo to amene mu no wo pia mo atom me to me personally say me no nenam so for me no nam na ade bi to chew wo ho a me instead of say me mo ato amene mu no me pushia to the stage say me force wa say me yi wa firim eno ne yefo ni adamfo but ye wonamfo bo ho a wo to no be hu sa ade no wo pia ato amene no mawie owie a no abe prompt wa kire wo say amena na e wo ha na nka wo say nka ohiri na atom Yesu Kristo kan se bi osi wanya ma unua no wanya ma me enti sa damfo na oya boa no de ye nyame de ye bie no obawe ne kya kwan abo nim se waye mistake abo nim me correct obi udie ne yes me no kan sam bi de Yesu sutini mu bia onante kwan paso o hwete ni obi nkwa amane mu ahwo Yesu ni mu na ni mmiri obi because nyame bo ni pa no o de obi aje o madua bi yes enze bia na wo yanka na waso a ebredu brabi amango mesumeso wo yanka na waso a ebedu mre bi na amango mesumeso satam na anka pe na amango bre satam so kom de wo bedi amango me na me ka kire wo he tio ebedo ba se wo ye boyfriend ne ana waso yes ana mesum ye kubie mi tam nson edibedu bra wo mo friend empo no na su kom epenso si ama satam kubeso na aduani abam ti se kom de wa wo go kubie ni nchen edi se no onya sika obia de tam nson ya onya sika no emu na tantande ye na sani pa no wo na onu wo di hia no ebedu bra bi na sika ni sika hye na wo be yo defo aye nyansansam ne yeka no yes obi interest ntie ne ye men ni wiase wei mu niema ni pa yetie wachi ampu nankopon
Se na come de wa. Your boy one on the mama di ama on one ton. Say o na come na ade nche da. Yes. Yes, ade chenko a obedidi. Intimida bia me ka kire ade say the wa ye me no. I'm very happy because people see me to be too big because me na ma enkofo expect amount enkofo expect say wo me account mu no enye say na wo account Yesu Kristo kan sem bi oso nyangi mi dia me siesio na dodo be ka say wo why you the for because of the grace. Yes. I mean, guys, do answer. Papa can say, "Bitch, I say, Kwame, so now go more money, your money, and Joe. I dare tell you, I quite the young Ujeli. Yes. Me imagine pre ni party BM say. Me betrans ya begre. Na bonzo man quotation, and then you TV as a young, the any who grandpa so. A madness. So now before the name be above for and I'm a prophet in Yankeja and the words of motivation ya de buy any chese suro nipa neja jata the professor in yata ono no hu anu wo baba beri untu hu jata wo say jata de oberi o be nipa ba no sere woni beti woni no pia wato amram and the lesson and yesu ya ne wo topic I ever tackle the bu ha duaba bo sofo asante mam si emodua o obi nso abonudin saa obi nso odina ono nso abodua bi nso potu duabo no but leaders na wo ye krom ano ye ndin for no granya aduma leaders ni ndin van oh yes because I know apostle betena me kase Ghana is sick because no Ghana is Ghana nyare Ghana ba bia no yare Ghana is not sick leaders ana ya yarefo emu na ebinu ma ya yarefo leaders ana ya yarefo ebinu ma ya yarefo leaders ana ya yarefo ebinu ma ya yarefo leaders ana ya na anka omo munya ebinu mu ana ye ana ebinu so nya yarefo ade na ka Ghana ndim nya hoto se ebinu mu se no ebimu ye ne ye ebimu jai Ghana Bible say ohin boni di oman so a oman si apene yes na ye musa Ghana sa apene nsi ni oman ni mu a ha amega to be job Yesu Kristo ba wiase ono mu hu no ni nsa nche ni nyina age ni tum so nke Yesu be ya odadafo a ye nsum Yesu yes na so be transparent yes nyina hu se enipa sumasi a ye nipa o ye obofo yi ye woni mutidie wa me ye hu se obodi som Ghana ani peda obesi ho sanka enko ye ti genko treme bi yetie o man ma de ho awurade yo ye tie grase ani esi ye pese be kurom ebe hunu nkane a ye beduru nkane a ani ye brebre ni nya obi a onim nkane hu adwuma ye ni meduru kurom grampo de on de o ma ye desum krata akura na se ti zani pane ka se oye papa obedi aburo yes omedi aburo yo man si ka ko do level bi se say Ghana amfa so bi ani Ghana so ewiase man nyina hu se Ghana is corrupt yes I'm telling you me catch you yes so my rate it say the third corrupt country so what as here and imagine say oman ye nyame so man a ye wonya nsamfo pam di bu oman e bi di Ghana e bi ni ho I'm telling you it's not for that the word mama nka sam kira yenya nkrofo bi asobo mpanimfo bi a ebra bi etem no mo kasa se Ghana ye akromfo man and now ntom nka biem obi adidi amen se come the one aka kwasi asem I come the one and I can't catch them. But that for me, because it's not good to talk when you are eating. Who did you and Casa? Yes, of course. Who did you and Casa? Who did you Casa? Bed trouble. Mamma gets a minjo. We are see, oh, come cry. You're saying, yes, yeah. Now, me, the Americans be. I say, one people, Numbi. Or say, or you know, Chapa comes to Casawan. Yeah, now, you're an form. I am as a form. What you say? Mama you know Tiapa comes in Casawan. Na ye near Saturday Jaribre. Yes. I say one to what you say. Yes. On didn't come you. Yes, was a I mean, there's a minjo. As Santifosi Bieni come, you get the Bieni nam. Yes. So, man, who talk, any woman who talk. Yes. Young Casa, but the good coming in you. Yes. I mean, I want to be chummy. But the policies in order to be good. Policies have a good system, Nimono. And my answer, yes. What you say? Yes. I don't think my sorry about quite Juma. About quite Juma back. Kai sika what they call a day banner crumple, no, they are called. Yes. Margin said, you know, Omicron, what they say, e-levy sika, and what to take calculate 70 billion every month to be a sika, buying every month. Every month. Every month. And a year. Month.
70 billion times 12 yen calculating hwe na emu say ho say e de no mde say ska na ebe ye na nse me te say asise don aton Achimota forest yes what why well say the well udin Mama ga say minjo yes dem go mo na de bia ko me say Ghana mpanimfo mu di o man we yawu e be kunkum oba segum enya de me kam so sa wo si spia mu ntie mpanimfo mo hwe mu ntie o say Ghana mpanimfo a mu di Ghana bro etu unim say udi Ghana man Ghana udi a twen say wo so Ghana na wudi na wunu Ghana na so bedi wo Mama ga say minjo ba wonim say wuni Ghana wudi a onka me fa ba say wudi Ghana wu ama youth na ye generate ye nwene ye ho se dabi say ye adwene ye future generation ye man keten na omo ba no ye mbusa o me say 20 years to come no man na you saying 20 years enu 5 years to come Ghana ye njiri baba mo mama ga say me jo hia mama ga say me jo e bedu baby me na ban bia about the parliament ye ne dia mato e ne japo dia yes abato po put there this will trouble you koro akwetreka mama ga say me jo hia ewiase we ye wom no kraka no kraka ten but to cancel you free yes me so be kumina yes me so be yare ada yes tienie ade me so no wiase ano no so be yare ada so be yare ada ho na ukumina have any problem yes because Ogyam I am ready to fight Ogyam ya chi na hwe na ewiase we yo Yesu Kristo kan sem bi de ye na dini se wo dina ho no ohwe no anhwe ase se woni de besi gina ka obebo abo ho ne yes Ghana mpanimfo binu mo manda no mo nyafu mo didi no omo nwene omo da ache ho obada brochire erobi mam na boda mo na osika ntimi hwe no yes oyire no go brochire because of so wo nya sika wo wi Ghana sika mi kaya ban bi so oba campaign wasi mo hwe de manyina duro bi Ghana sika ye de yes ene omo wi Ghana sika nse nsuo ye hwe de manyina duro se hwe flex ye o ka se plane ye yes awieye na ka mehwe se nka president bi be sori na nka afa Ghana ato na koma so se Ghana man a me be ye ni yie na nka edi me din aka se me ba mama like me duru Asian be di akonya no ene ne ma we ba akokofo abe ne de ye je ne din kakra ho omo maka ye nte se obi mama nka se me njo for about the health your friends a free head care mama nka se me njo Ghana leaders ye need your war make us say obedinity edimpa ya abafu wo dwene bi say me yade we no e ma mistake na me wu a me ko yes ye ni Ghana black man o Ghana bi no mo o ye leader o sa dwen we because abrofo no dwene o mo man no ho but as a before no ye mom de dwene ye pocket nko ma me ga say bi jo eno me wa kra na no bi di nkomo bi na udi me bono tutu kwa pa yes and o can say Germany say case obi a contractor or your choir yes me din the payroll so every month we pay yes and the contract ma obi say e dey make job free brewe ho e be say abuto just accountancy enya ne sa yen kwa ye commercial break ye ba nsem na ye bobo ba na any prophet nyanka je na hita wa born ne no so oman no de nye oman na asay o e ye mpanimfo no omuwo mu na ye de omo de omo ye bebre na ye condemn enra ne Apostle Louis Agyman of Abuaje of Worldwide Evangelical Seminar betrana am say Ghana is sick or say stop that Ghana is not sick say Ghana if Ghana is sick enka ye nua bode amanim fifi ye nkonkoto amango nto nchensen so ye beti ye na amango na fifi Ghana is not sick the leaders some of them onokwa do anka some of them was the leaders are rather sick so for what any adwena na say me ya 100%. Honorable Kennedy Japan so be the president. What may be because on sika. Mama get them so. Say yes we wo no. Ghana obi ya de papa onya support. Yes Ghana yare. Me bo sana wo kan wo na wo kan. Ghana yare. Ba bia no yare ye. Ye nchem Ghana ba bia yare no. Eni pona leaders na wo na yare fo. Endomu ni adwene a ye de ya ade ye. Ye wa adwene de bokro no ye de say ade. But adwene de ya ade ye. Omuni bi because yan fa no say obi kwaje loan me a me beje bosia ho ho no me ba me di V8
wa me beje bosia wo ho me ba de bicycle na ehia me e chese ya dwene nye as a sana Ghana aye oh yes of course yeah kwa je bosia no hwe the kind of flight aye fly dey ko first class and yeah chese enjoy yourself sika ne enko je mfa meduru fie no na se ne edi sika ni nyina ma me ngan se mi wa straight in jaw Ghana leader ben no so akọ abroche ko nze broni na okopa be se on ho no onsu za V8 na V6 ni bi aso ko didi a omo ko didi a yo na V8 me abroche mi ngo do mi ngo bo doctor degree bi ho but on my way on si amaye culture ni ye niema ye kasa na ye wono ya mfanye ya dinsie di abedu nation na Ghana nye ye da Ghana nye ye da this is just by the way yanko ene prophet Ogyam the controversial Ogyam ono no sori asofufu yi ofiri ha na okwa ha okọ revel wusu bempa na okọ Agradaa na okọ anyway ade chin a o Ejapa TV ya hwehwe Ogyam ye hu no Ogyam beba yeti ye ne na Ogyam apie social media na ni mienu nyina katakata adan a Ogyam na yedan ya hwe no kwa na hwe na o se apia stadium na abo no ave apia stadium so ba onso be kire na adwen se nyon na hwe no na Ogyam na no ne koyi nika ena to bi asom no mobo no because Ogyam de reverend usu bempa eto silence mode like o se oni wa friend course no so onyina so din na wonti asema another sofo beka nti through that conversation na ma ye che ne bo na me person ka menya the right person anko be chichi mu be me try in line or air off e dey adwenche na akafa ho na die na enkora yi a omotie sisu a ena mo asofo akukudam no omo ne na mo na ase keka mutiri bom na die na ekoso me da ase da bia me kansa no ewiase adwene na nya adwuma ni bia we na bre Yesu Kristo ka asem bi o se de obi pese odi meche won pa ne ho achi yes Paul says obi person ni Yesu Kristo na ntia mo nhwem nhyem se ne Kristo sia no yes osofu a ye hwe wasua won bo brama ye be ye Kristo dia hwe de wa pa mo yakwa yi obi ti se ba se tire say any evidence one obi ase no o se wa kasa se wo kasa se na kan yo ni person na bo pa mo yabo no o se apia stadium na me abo no apia stadium de so onye sofo eno so se wan ono ne eyo se reverend Owusu Bempa okay ena apia stadium no Ogyam wo kasa apia stadium waye no kwa habra na wo Ogyam wo so ayo kwa habra ene wo so reverend obofo ayo say adechi a wo twa ba Agradaa adechi a sofo we say wo nko a mama ngan se mo njira o ewiasi we ye wo no so ye sofo a president gen class no yes so wo tie ni ye pa yes Awurade bi asase we say so ma asofo yes which and then 3 days make can wa ben FM say Ghana is sick and the only people are Ghana here now to talk asofo no and asofo for no so mo so maye din de ntia maye din ni say mo say it's not good to talk when you are eating aduane hye manu ma ye nkasa and asofo we ma meme wo sofo bia nafu abonanim enye say tie nie obede wakasa bio from the medium social media medium ni nyina mama nka asem kire ewiase so ye sofo a yiri bi esu wo ho yes ni pesu wo ho yes na nyame ma utumi wo wiase ne so ya so bu bebrebe esu aya aduma che nyame ho yes Ogyam ye itie opa adantina sofo me obi yo presenter na obi yo radio media man akame wansem bi minim za asem ne ntesa me komo ne pa me ankopo na ire yes because Yesu Kristo say munu yo ye ne bedi mu wadanse odi ase dia na ba e me hunu dia kro itie opa enye di ye tie nyina ne ye kan wansem Yesu Kristo omo ba ne nchen se omo ba be che na kokunu no sofo ye twesi gantwa when your friends say obisi is believing mumi entie asema okay Ogyam na nkasa na numpwi asema ono aka ye pese etie ye pese man start after stadium tawasi tanisha tawasi swati mama wi kasi kudu mesu mtuda kwa after stadium kacha msemi medu konkonsa tire sofu Owusu Bempa amene ye konkonsa wati mama wakora abomisi amemenya isi after stadium bedasi asofu Kennedy die minim so betima yesi da asofu Kennedy minim
so which my say actually me da so for Kennedy ni mu da ese me ya hwe papa e wo yase the mama after say the man ni pa po me no think I don't know. Ose se de mo sia ma apia du mama nkofo ahwe ne se Ogyam omo bo no oni mo obi go bo apia stadium din ana bo Soft Kennedy on se sa nkofo mi Soft Kennedy no ube hunu Reverend obofo ho ube hunu wo Reverend Usu Bempa ho ube hunu okum se ase o maye omo te se ba bia e de bi omo hihye ho mama kan se menjiro Bible say Diana ba ene mo hunu diakro yes krofo mi na mi kan kan jo nzo mo ye say o omu ni yeye omu su omu abrabo ene be chebe bi mu firi ba yes tie ni ye mi mo wi asu na bo bi atewu enti se Ogyam buru na ya bu no deserve se bu na o deserve adenti because of ya bu na me ni aso mama kan se mjiro Proverbs kan se bi obanyansanfo amane janije obakwasia na so preference tro tie ni yo se okokan je de share odi a unka obi asem boni ebebo dabi mirasi mama go we ntwam Ghana police commander or Asante region and I say all Ghana o tia won chen ye me call Atenga junction me ne ma post ba ko na ko e na me ko ya de bia ma me baby police fo bi ye adwuma me je me ba bi o na me kuta phone say na me hwe de e ko social media ya bi police ni me de camera na hwe phone na hwe so timi video no wo ba hwim phone na from insam me what dancing you na some in church na say na say ya any 1 month na o say o de me ko counter adaya me de camera e twa no anam se die no ya enti me de camera e twa no ono se me ntimi musa ne nkwase na me ya obedre me anam se sa me ka tira me ya mfa me se genya nanka so also your police ni emrata de na hyawo me emra na timi mu so won me delay so also for no so ko hwe no bibia ni so a me time wa delay we pay back o so me kikan kwanse o de batu na so odi agro che asem police ni kon bia me for so me ya wora na tade because I mean we say Ghana me wrong say yo what you should me phone up from insam adam go track counter back more than 1 hour 30 minutes opede o see o hwe phone so na say picture bia ni so o de mama me o hwehwe aso nyina wie wa hu no hwe police commander o Sunday region as o Ghana regional commander asem we say me ni mo number ana e bia me nya opportunity say me hu but some police ni no ye fo ni yima it's high time ma ye fo ni yima me hwe ni na me hwe ni din ye fo ni yima me e kama pa e wo se ye me ye hu mpanifo ni hu police fo ni bi hu no se eyeye nti na mo hihye sa uniform no eyeye ho banbo enti bera se obu ho a wo hye uniform na no afa ne se ase ono ne the overall da bia me bo Askwa divisional commander abaso because of Ogyam pa oye me see issue be see the way that man is handle issue no say yes sa police phone yet said this man that be am pon pass nka IGP e be nya me video e bia nka on promote this man to the high rank because so koduru ho a Ghana will be a better place share ai DCOP Kofi Boachi ba Ghana Ashanti region akonfo nyina yera yembu say ho say necessary e de na ekoso Kumase Kuwait and then 3 days and Nansan there as a be say as a movie Robbie a friend say mobile money for ne if just like that and then onam kwan na o kwa bo so bi atwese kai or the about to the security of the nation now no I collapse it's not we are not secure and the police ni on ko pata de obekọ no atutuo no da friend panu no okunipa Ghana mona mo bebo ye ho ban yo enye ye ni an ye se ye betima boy ho ban nke ma the military ni police as this time around kwa the military ni enti o mu nsem beberesa but the police mini asema okay on
Adano nipo na me call no o ye say o me afre commander straight ana nipo na me no ko ye so mo de munya mo tre na ni wa o si ye na fe o mu ye won si an ko ba bi na so me ko ba bi me time we delay no ko so chese what right there now was say me kuta me phone na otimi hwim say me twa picture even president, sitting president, to try a picture. Now, how much more am I a police officer? Are there one year, Papa, you try a picture and come no picture, grabbing picture. There be no trying a picture. Ghana, but I need to say a police in here try a picture wrong. A dear thing, I'm with the CCTV camera, I'm about book room. Cameras and we try on air day. And your pictures, and near man, air cost or mining when you're tina. I buy the security in the CM for CCTV cameras, mobile roads in any man. Said the bear obi ye road no or the car in the mono on year. Ye be hunu. Se police needs so ya de be na illegal. Ye be hunu a caution. But na obi kuta camera kra. And nam say police for ni bi nya adwuma peninti. O the camera kra chen so osuro. O ye ni year anka de nti na ya anya nsa. Ma men kan se mo ncho. Me ni police ni ewo Central. Nti ma bi nse me ko Central Police Station. Yes. Ma kwa logic case because of that police. They will see a cassette me did my term. They will see shoot me phone a insult. And I'm walk right. I will Ghana and say me a state pastor. Me want me lances. Me want me right. Tienye o manage me tum. Say I am a pastor in Ghana. Na adenti na me nya boni bi. Me commit crime. And na there no way say papa the adenti na utwa no. Na me job. There be the fan say utwa. Sa there no way na papa. Adenti na utwa no osuro. Adenti na president e ba no even e twa no picture. Security na we na chire enko stop say ja picture ni twa. Na e twa president picture. Now police officer obi twa picture eno dey crime. When ye ni anka e twa picture. Because say police na dey na oye no. Enye papa, enti that policeman cry yes be caution. O ma me say me say o dwani previous wa nware am previous o ba be hwe nipa. Obepe sika. Obe ye adwuma. Sa no ka che me. It doesn't know kind of your point. And I'm handle it because Sasa no kind no a chem the oye. And some penny for more share or perform isua. That's the first topic. Yes. 2. Yeah, come on penny for some. So you soft one now about Cronwa, where we are nam council bar. Yes. Oh yeah. Civilian, I was 13 now you're cron somewhere. Yes. Bible say boni be kum boni fo na de otani patri ni bebre. Yes. Tieniye. Jesus say munyuma ebe daddy. Yes. Dia o ye unzro dia ade na do unsie. O bokro no o wi o man gana sika. Ewurade de yade ensa yade beto no wabusuafo nyina so. Wo wasiri mo manyina. Safo, this is just by the way, as a ya na emotional topic because you see as biaudie biawura ebesa obi dabi tie Yesu Kristo kan se mi se ohinboni bi ade a o man ni se apeni e do man apeni se na o si no ye won krobo bi o ma we mu a ye mu o mo obi o ye konani de o ye janka en mo fra o ma ba wiase a o mu ni na ne agya na so mo gya no mo so another topic we high okay yo yanko ene we sorry asakawa ene TV so NCA omo sorry a ene ye gi we bra we money bloodless bra beji sika fa 10 cedi beji 100 million fa we beji say ene dia kwakwa si wo eyi ne say papa bi ono ye spiritual person wono wo de wa ma wo ba no hwa wa de wa ma ba no no wo gi sika ni dia wie na de kro na wo ye na anya adwuma na ba se wo pese wo beji sika na wo shutu mu me nkotie ensem esi ye wie a na akasa afa mu me nkotie audio no I mean, no, can say this, and any papa could not bonnet South West Achim District. Now, if you are who say a woman, a power one, a powerhouse, fetish priest, or co TV so name Yamia Bibria, quiet advert, say, who has Sika, one in Chandy and Sika, Ubinia, Bibri the amount. Now, and I'm so Emma. A brand TV ebasa or confuse or baby pesca. Na sikaya obepay ana kasakasa ekopiemu a brand TV nsa ankeska no. Eno na nam suma eyesa confuse ni your kan ho abo a brand TV etu esi ne a
na me no ka say de se enye nipa ba ko no abo ni tuo esie ni o omo ye miensa emema mienu ana oba ba ko enti no mo hwe fie a aha na ye konfo no netina bia bebi a oye ni odi ni dwumadi enti no wo hwe body a ye de betwa mu na na say dead body a osie omo no amuna munum ho ano e wo fom no eno ana samre de me no ka so motu no we aposifo mu free headquarters uru akeniyeboa CID penny pa oni aposifo penny fo no mo adeso bi na me no ka sei o ma be pie mu okonfo no aso ya samre me no ka sei de nipa miensa wasiom amuna mu ano yetu sa nipa miensa edompe ene omo body e de abehye ka mu ntu hwe ambulance a esie ya nipa body ene ye de aba behye mu Dear Sierra, no. Say TV show, Obati, for Lotto number, a club, secret club, a bloodless, a dear Necoso. And as I say, Obia could dear would just so, why I didn't know this canano and a brea, Obawan or should to open. We're in the young Necoso de Bia. I don't know if you won't turn a Tachiba and say, a bro one cheek, or be to turn the parish free. Yes. What you want to do? Set or court. A hand for court. Court to be no. Tell court. But the court to be. Say court already, yes, our court. Ghana. As some see ya any 1 hour. Then the whole state commander. A two. A copy of me. Away. I could say. Yeah, my main guns and big jail. I had dear sir would you any cost of my way. Now, I got Yanni a dear man, Yanko born a boy home by. Tianio, Miss Yanni a woman, Yanko born a day. A boy home by. And a boy home by. Yes. I complete. Tiania, Yawana, Sa Aguawe, I'm as Zula as a wino. I'm a swale. I'm a swale. Obi born to your coon before years, them still remember Buffalo back up and ne prophet in Yankaya and he no one there. I know what dinner. Utum said any because 11 years at Gino. Nancy Scabios was sending ya tinning in 19 70 billion every month. A day I buy a day. Or so person who said, "See, can you not see a 70 billion a month? Yeah, a tour dear, yeah, a tour dear, yeah, a tour. Moji tour now, Monfanye a Juma, but a big tour now, no more the tour no. No, the tour now got tour. The tour dear, Moji tour now, Mundi tour no, Monfa tour in your tour no Juma. But a big tour now, no, the tour now could tour. Oh, we did tour now. No, they did tour. Oh, they are going to tour. Minia, tour. as my own canon, na make on Yako break, na make cancel me. Yeah, I did my quay, yes, and nipa sabi on your money. Maybe a udia short term in conference. Yes. Na yen to be as a state. Yen to me yen remove. I'm a sorry, yeah. After now, I say, I'm your jet. Are you useless? A year found dear my Binigana. As a Ghana say, on mine no. Nipa bia who say, you never found dear. But I didn't know where you trim no. Found dear ma'am. Ghana. Nipa bia to be nan take over your baby because you give found dear. But I didn't know where leaders need trim no. Found dear ma'am. Say found dear ma dwene mu dia na na sofo. Okay. Okapo abaw. Why? Okapo. Make up with you. You share no come so be sesa. Agradaa. Agradaa onyansi say yo. Ogusu bat onyansi say. Say and then kasa na we ho mu. Mama guys dem njira. Because na Agradaa say na onim se sofo na obo na su no ye mafia sa. Yo. Adentina. Ensuo wo ho nsu etene e wo ho. Na obebo na su nsu etene ni mu no. Wa nkobo no anu. Swimming pool mu na akobo ye. Okobo na su swimming pool mu na Ghana ha. Obi aka so ansa try. What mafia no ye di na temo swimming pool hu e boy wo su no akobo de wo ensuom na ono de ye bobo na su ade na koto swimming pool uwie so a waje ni kunu aboso o mani kunu ma na asore Adine na anya adwuma ni padua bre Agradaa o ntia futuo na santifo se ye futuo o ensache ni padi sansore yes Agradaa hu se niema ni na japade afiri nsa wie no obabeda zero no obebu nipa Nyamia sofo nya omo kam do mo because swimming pool ni e boss wo ya masu omo swimming ya masu swimming pool
wɔse sɔfo no di na aboro because asɛ ɛno ka wo bi na ama ne nsɛm keka nyina ɛba saa ma me nka asɛm kyerɛ because wɔse swimming pool ne nsuo ni nsane ma me nka asɛm horo bɔne no kora na asa abɛwura n'anum asubɔ a woka ho asɛm yi asɔfo bebrebe anim aha ɔse yɛbɔ yesu asu wɔ jordan mu jordan nsuo nyɛ nsuo ɛtae hɔ ɛsane enti asɔfo bebrebe nti asu bɔ ase sɛ Agradaa asɛm no ka sɔfo wɔse meti deɛ ɔka na swimming pool no ɔda nsuo ne nkɔnti yɛ horo bɔne na wɔn ya na asa abɛgu n'anum enti na ɔtoto bɔ mborɔforɔforɔ ɛyɛ ɔboa ne da hɔ na dwen pa na ɔyusu hwɛ Agradaa hɔ na tam bɔ no so mpa yɛyɛ Agradaa bɛsa kyerɛ bato onya nsa kyerɛ oh yes na so obo do mo ni grow timi sakyai yes why na wo wiase on timi sakyai wo wiase na say de ne Agradaa sakyai ni kunu amoa no Agradaa na nyuma na no ni kunu pren so ni grow nyina dwen so odi am Agradaa ma na dwen friti bia bia o yes because me na nyuma na discover ndo na bi di nyafunyafu yes because o ye sofo na say okunu oyere ye komfo at the end of the day no ono koye bonsam de na so akoye nyame de mo wia no ma ba besia o say sum ne han eni twaka ndi na Agradaa kunu di adwen ina ne kunu ne yere ne te uje ni ye nye nsem bia me ma kan plan for me so because already ma bo mo so mpae me ni me ka kire o say ebra bi be duni nyina enwu ye be pie Agradaa kunu no wa mo Agradaa yes you can straight one na ma Agradaa for straight Agradaa bra bo wo mu sesi a wo bra nyina ye ni kunu yes me di blame ba no Bible say oba be jedi na ne ja ho we den ho kobo be ma ti ba ma wo control wo ba so yes una say o tsen de ye ene de enye according to Bible say oba nwie mu di ye mfa ne sa enti se nka wo do no se ne wo kan ye no a oba no ti bia no wo ma enye no ona ba tin tin no wow enti me di blame e ma Agradaa kunu mfa ma Agradaa na sofo na obo na su a sofo na obo Agradaa sku na ye sika wo hwehwe na swimming pool ye bo su tie na o pe sika wo Agradaa ho enti onya some privilege no let's o gini die di onu so amo ano ye be say nya hoho so no ba ko ha na abrabo im no se obi wo ho a ofa bibia tra obi wo ho a adwaman moye ne de ye be hwe se adwaman no emfaso wom anase emfaso ye wo obi a ne betena se on obi for GTV obame hu adwaman emfaso wom the advantage disadvantage wom consequence wom ene obi ka se ade na obofo ne topic we na aba tackle hwe adesua wom because ebe mo hu se wa wo bo adwaman no emfaso wom anase emfaso nim advantage ben of wa fama friends me hu how to say kwan be so no wa fama niema wa benefit anase niema ben wa lose wom me bisa na sem bi o kan de me de cross se nyankopon ne se won ka se we de nka e no me wo se hwe e no me se we de e no me de a enka o mo sa no me bi nka won because adwama de come up and this is just by the way you better discuss that topic now am here who say adwama ya na say adwama ne papa adwama ya na adwama ne na question ko me busa sa na ye den adwama ai tio wo si den adwama abia o ya uja o mani kura adwa wo tio ni o abia o ya o mani kura adwa wo enu dinya enye ho ne be discuss ega mine ya adwama de ne be ma bie ni ya se adwama ye ma no adwama ye ma e ma ne nya emfaso ba do mu crowd na ye weapon e wo be my life intinya enye dia ene kodo obi nim say hiri baba no emfasika mafie hiri baba no emfasika mafie na me bisa se kodo na hiri baba no onye bia na akwankyere ko he ba nyina kwadwo no onye bia na ne wa betena se hiri baba ye mfa nya adwuma me da se ye so okasa be me di ne ho yawo me pese odi ne ho yawo adentia ye metiu ye hwe asofo a enne o matie te se bebreba e fa fini nsam oh yes me di America metiu pa asofo bebrebe a ma di na chi enne o matie te se nyina fa fini nsam mi ami ko dwonu no
Nini no pa oni me. Na ebia nipa ne dɔɔso ntina bia no be fi me dia. Mo de mo ma yen ko tie kwadwa asem ne wi ani ato aso. Na sika le beba ntem eno so kwa ka buwe nya adwuma ba che wo abraka kodwobe onya adwuma mate ena de sikafo ye no so enye den me da se ye sikafo ye no nya wadwe so be den atade no obi hye ye na ye wo fe na apeso otobi nya wadwe so be den ekure na obi aye na ye wo fe apeso ye bi nya wadwe so be den be ma gentry bi a wa ye nya wadwe so be den ka na obi atonye wadwe so be den because nya mpa ebo ne re toka enye habara ye disi fie eye de enye hondo ne re koto petrol diesel egu kamu eye de ufu se pe dwuma ya protect the public Ndi asam no aka no o se nya habara oh no evan to petrol no ye adwuma ben Kwajo Prophet Nyanga eja se mi musa o na ye adwuma tieni o anono aha enu anu ogina ye adwuma na no ye no hiri babara enu anu ye ya na de wanya sika de atoka it is o block mu on block me ho tieni o aha asantifo se de odi nkan de odi ajesu de odi nkan nante tinanka kwajo nante na nanka obi e be fam no no a misi ni pandom wa free limelight no ese wo so onye bio onye bio ane de wonya no obofo so be kan the same thing ni bi minim so mo heda akosua kotu no o se hallelujah ni yere entua light be ene ukwane sabi ukwane kura onu obofo ba wi ase no be no heda so businesses wo yere no nyansa is kan go businesses no hwe yanka no grow hwe ayana da bia meka nyese bia meta obi o meta nipa onu na nkwa we se so na obi di ati no ka jense di oba ne nye ko ya so na nam ko ye aha obi dem kwan so ba o se nye black man your black sense with black sense tieni yo me sabi ni mo o mo mu di ati no mu di sofu no mu hihye ni ma kum chacha asem pa o kum chacha oh yeah sofu am nso many you know so funny pastor I'm telling you yes kum chacha very pastor oh yes on there very entertainment pastor so what ka juba ko person e pa gynecologist de kamada o ba hospital se my bibi ham na ko de nsane na mo juma o be se ka wa be oh yeah entertainment pastor because sauri ho obedi juma yes ni nipa system we mu pa e basa sofu sem da nchen a e pena sem a e yakroboto the whole Ghana na sofu no so e oh sofu de me sofu me nsape bubo mu de sofu me pena sem pa e di nkan ye sofu kwase wia opon do bia be ka bia ntimi nsem anwe won ho mo pa obi anka se wodi nsuo we me mfa o mekọ amana man bi mi enye ni o ye na me hwehwe o de me ni hunu no won ho because say o Ghana si e wo kwa asore Vatican mo na no so e asore no kan no one tenancy anwene ho obe fa no hunam fa asore sika ma asore ba obe fa no hunam quotations nyina wo a e dia dances asore ka say sofo sa wo me wa asore dem na se me ho kyerem na se yem fa asore sika ma asore ba de a ene na me di wa chi ye de ma me kan sam kyerɛ wo asore sika be no wo kan ho asem wa na akopie ho ato asem me sini par me penasem de obi abeka bia ho ne ye masem se ho na asem no hu ne sen ho no me ne wa ni gan kasa se ba bia o kasa ba bia nkoye ana de o peto o kyerɛ no unya obotura nso tie obahu ntiase ti asore sika etim de bo asore ba na asore sika na so fu ntimi nyi so asore sika ni di obotim di aboa but ye won so mama kan se di ndi on kan san sem na sorry e wo slide asore ntam bia abaye so mo ye bibia bia di do mo ko ho kesiem na ko jisika no bi da mo se asore sika mo de ye de so asore mani bi ba mo so mo nya adwuma ne mo bi mo de ko ama asore ni nchirem asore ni nchirem ni nie akoma asese asori ni ewo ho no ehon mu sika no musa ne behwe aha no ana o ka cha mo se so mu ndimi nya asori no mu ndimi nya mu adwuma de a ene mo mu fa sika se bia ma ho no kese wono no problems o wa asem ye de omo ye enu nti ne mo o yi sa topic no
asosika ye de boss sorry ya de boss sorry na why say obetre TV so kan sa asem ana me ka tell say oye nipa obeduma ba nipam obeduma ka nipa nsam enti maye nyina sa asem so mu na ten Yesu kro ba nipam no o ka se me janka be mu me nsem ni nyina anya ntia na end the program no the state of the country Ghana no ye ka say written no with the administration of Mahama percentage administration of President Akufo-Addo percentage wise obema obi asem what you say we say atom so mama nka fat njro se sia system we mum die Mahama ye I'm telling you oh yes me can fat abema Mahama say na abema Akufo-Addo say mama Akufo-Addo 70 Mahama 85 yes wow Jenja me kan sanu say hwe ni ese Mahama anya hwe Mahama sisi school dan gugu ba bia ne Mahama Akufo-Addo didim yes enkrani ko yes tieni yo ni pala yesu anya hwe no wo sisi school dan gugu Ghana ha na ye nyamie Akufo-Addo ba ye nkura kom ye mu say oba ni school dan so do say ni watimi sia nse nkura kom because nkura school dan ni sua na say yes I be ye ni free dia mistake na Akufo-Addo ye din kan free education is going to start from JSS1 no SS1 na what you mistakes so ye nyina no nti afuto be na de be nation end the program me da wase afuto am de ma Ghana nyina no se Ghana nya baako ye ma no kranya adwuma yes woni bre obi ade a emwa ya adwuma no nya osika na ma oni ani nko de wo ho de ye me dia wontimi nye ana de ye wo de me ntimi nye oman ni sika na ye oman ni dia no manwia wia muni ni pesu no ne da ne curse de ma so omumu ni pesu ne da ne curse ye can motivational speech about friends enti ade enso na abeka final word be na abeka de afa enamfofo ho so because enamfofa ye se nipa hu sene jata but nene topic ne me hu se jata nipa hu sene jata first ni suro jata but se suro nipa sene jata me da se no di nkan kasa no kan first ni ehunu rastaman na ye dwane but then yeso me yewudifo omo ye kokefo wifo me pama some chance kolafo and then make us rasta for chance I'm telling you because omo ni bi omo ye bia otum se sisi kwan so sakola ni bia de wu omo be di yawu this by the way sakola ni bia de wu still before GTV the name still remain on both for back compare prophet child of baby and sape me da se we I mean kan we na ye kika di ani yes se ne be ya otuo na rogo wa wani anyi a wa ya obotom kom no kwa wo de benya akoma ya le no wa ma men kan se do love bia no ma na bia ni age so wa mo ani anyi a obewu nkwase awuo o dindwe Ghana ho Ghana ye papa dia ana ma me dia ma men kan se me njiro dio our homeland o say so for any to God bless our homeland Ghana okay God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, both to be fair forever, the cause of freedom and the pride. For the heart we truly be fearless, honesty, and helpless to Jesus present is God that we. Man forevermore. Let's say body basis other. Oh, is God away. Man forevermore. Let us say players now ready with some barbell. What do you say? You need the grammar of mine. You mean them sure kakra. Embra ya pinim. Because the uncle with a control brochure. Brony men and ten media about Chroma. What's your son? The uncle who tam dia kwa brochire no. Broni ba na tam ne dia beto hada. Dia na wo gidi wo wiase. Obi tam bi kotu ho. Yete ye na broni na fa. Ubegja ho. Me se ga na mpanimfo. Abibifo de ye die ho aburo. Ya, maminga ze minjiro. Se wo sha trouser. So fo chi ame nko. Now do na mienu nya sha trouser ba kumu a. We di aburo be hu. Be yiwa hwe. Eyi o hwe. Sika na ogbo anu di gogo abrochire nyina no adini na enye adwuma ni ntia nipadua na ebe ka odi ye adwuma wo kro no mu ha kra man krofo na bi ye yanka wode be hyirawo we wi your manager pade so krofo be hyirawo die na oje
This is just by the way. Mama nche metiefo. Na omo magazine. Na nsen nkrofo bi wo magazine omo ta frame. Me say don't pass your vita for no size. Omo. Me say me do obi avena fans na kwa. Yeah, mama kan sam show. Everybody show we be ro here. Me tell me no for. Bondi. Abena de kade no ka sa board edi. Abena pokuya. Me do I love you. Me de me so me che obi a. Hallelujah. Me do obi a. Me ntan obi. What time ya? Obebele o. What time ya? Bye bye.